unofebezela uli one. We here to help you as young as you are. You confused and I get some uli kwalesa. Ke mo ke go choose but still you quiet nan wenza. Wenza nini bete? So what is this? And njengoba sasemncane kanjalo ngabeyithatha advantage. Right. Alana lo sasemncane namnima. That's what I want to stop it. Haibo. Febe enela moya tu wena mafeba le mmeba ba ho. Hey, that's what I want to learn now. Ba go ba go fire. Ba go go. Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, don't forget to subscribe, share, and comment. Go the videos on the Street Channel. Again, guys, let's go to Mona. Kitusa ba tuba febe zelang. Kitusa ba tuba zang febe. So when if omo haye wa febe, uska swara. When a Lady Blue to make a show wow tall. Kiri lanka beka put a man swishwang. Haibe wa febe. Momo using mo kito taller and wakase time. So guys, today we're going to Makumalo ga swa king Lady Blue ki chitelwa ke motho waka so ntho ke yetsang guys e re ke tsamaya ke lo bona Makumalo because of ke motho molo e bile o wariti ku utlwa gantlantle story sa ekeng. Yes baby motho moholo le kae le teng kae ke teng le nna mmemtswadi Makumalo mama ne go potse di viewers tsa Street Channel wena hantlantle ska ha ngolletse Lady Blue today bothata ke eng inkinga yami umuntu wami ngiyamfonela yes kusukela ngi1 January akatholakala mangiya kubo nakubo bathabamaza ngiyasola ngazathi ena kuno somebody asenaye ngoba usehlala ngiqashele mina angisayazi indaba yakhe nama kangifonela kangithinta yimi engibhizi manje so umuntu omdala wena le muthi owahawu wena Makumalo into engicela ukuyibuza umuntu omdala inesikhathi singakanani Nkosi yami nizwana sina 3 years nina 3 years full 3 years nithandana Nkosi yami thandana nje kule 3 years lena uyile awufanele inyanga nje kade right bekumontani bekangenzela yonke into okay umuntu omdala aninabantwana Nkosi yami yonke into cha okay so umuntu omdala ngithi nginga waste isikhathi ngithi nje ngihambe ngiyo investigator ngiyobheka ukuthi kahle kahle ulobhuti uthandana nobani ngizobuya kuwo umuntu omdala mase ngight ukuthi ngibuya after 10 days ukuthi ngibuya after 5 months but ngiyazi ukuthi Street Channel siyakwenza umsebenzi and sizo make sure ukuthi siyathola ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngiyabonga umuntu omdala okay ngiyathemba ukuthi ngajabula abantwana bami ningincedise ngalomuntu wami ngiyamthanda okay kyale bwa motho molo thank you sharp so guys into ke yetsang no e re ke tsameng guys ke lo batlisisa hantlantle ke bone go etsahalang ke bone hantlantle ke mang o febezelang so ke bone o etsang go febe ko mama ke mang re tlo gona motshwara ke mo bontsho Lady Blue haliteng country tlo dula isevile yes baby. Hi guys, I'm back again. I really utlwile gore me akhona na re ngolletse so be ke mjotso ga sa ke me akhona ska ho re ngolletse so ke tlo make sure ska ke le Lady Blue le Street Channel go thola evidence so hantlantle bo febe bo etswa ke mang ho febezela mang ska no go jotsa motho wa re chitela so guys ntho tlo yetsang no e re fela ke attend me akhona mona ke mo jotsa go etsala eng motho molo le kae le teng kae le nna ke teng motho moholo okay mama heska ha no go ngolletse o ba king Lady Blue motho ka o one jolla motho ka o etsa ntho tse dingata how understand go etsalang no mesetsa dintho ka ofela mama evidence ke yena mona mo phone ntumelo ne ko bonneletse ke those evidence motho moholo but motho moholo ise ke re ke a thola ke sheba ke bone abuti ka re ke motho yang but ise ke tla mona sa ngwana tsetse ka ngabuti ke benten nyana abuti ke motho yang ke batla ba shora ntlate motho ntseng ke molatela ke motho wa se ke tjo o yang utlwana le benten motho yes ke benten wa ka okay ne ke batla bontsha mama re le benten la hauletsang ke bone mo na hane a tswa le mmo monga ke sebe mmo o ke mang e ka re ba tsamaya ba bile ba tshwarang le matsone ba request gore ke koloi a ke tsebe ke mo ke go bona motho mo ema pele go bontsha mo haibo yo untlela mpingwe nole ya mama ke benten ya ka ke motho wa ka ke dula le yena so motho tsa malena wa motse because of kimo mama bona ba lo kena mara koloi ke mang ke my friend wa ka ke friend ya ka ke friend yao so motho mo la ke se behe ka gore ke a bona gore moya wa ha o so le fatshe le ke kopa gore tsamaye he ska re fitlile mona re lo bona gore hantlantle ho etsala eng because of ke re le mo ska ne ke mo checker ka ne ntse re investigate re bona go tsa ke hantlantle motho ha o utlwana le mama
La majita babun le cherry keberesh Fanayit umuntu akuskeberesh La majita babun le cherry keberesh Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Coco. Iyo. Ba't pa ba huli ka? Yo. Ningela hambi. Okay, mutho mo. Wena, umnganami. Wenzani? Amakhamera wani? Wenzani? Wenzani? Amakhamera Awana amakhamera. Awana amakhamera. Amakhamera wani ke? Awana. Wo. Ufuna nda ngoba Awana amakhamera. Yini into Ufuna mafela asikwenzakalani? Wenza noma Wenza. Ayikho into eyenza. Amakhamera wani? Okay, muntu omdala, yes, muntu omdala. Ngingena namakhemera. Okay, umuntu omdala ngicela ukunderstand ngoba umama uyasho ukuthi ubhuti iboyfriend yakhe uhlala nami. Ngihlala nithuba nanomama. Eyamthombola. Usizwe umngane wami ne, ngina problem. But nami ngiyamdinga umuntu eduze kwami. Uboy, buke umthekela amateki nawe 3.3. Wena ungijayela. Hawu guys. Ngibabale bonke ngithola iteki. Wena ungijayela. Ngithola iteki. Oh, wena udlala ngabo mama ngoba omunye uyakubhetha. Ningena Ngicela niphumeni. Okay, angithi batho ba bahole. Angithi so, kuba ubuza something. Wena hanhlanhle sikawuli yang so, kiba to understand alini. King Thoweza unhanhlanhle uqedele wena uyithole. Uhlwana lebo mme babakana kana. Hawuna di girlfriend istrategi uhlomo. Ngicela niphumeni. Abana no. Wena Kiba to understand. Life yami le. Kumele ngiphile the way I ngifuna ngakhona. understand my brother. Kumele ngiphile the way ngifuna But ngakhona. wena Niyenza i-wrong. Uyaqula uyazibona. Kanjani? Udla abantu abadala boyithulala nabo ngapha usex umuntu omdala ngapha nangapha uyamsex. Ngapha uyabajolela. Uyabona ukuthi usiphi. Ngapha nawo amateki we-3000 bakuthengele wena ubhizi kuyafohlolozana nabantu abadala. Awazi ama-struggles engidlula kuwane okokuqala So every ke dile ka wena ba nsekemetsetse batho. So re ke botse wena lene. Ntse ke batlang o itse ba go why wena hantlante o bapala ka batho ba baholo so. Ke batla go yes. Yes. Uyazi ukuthi ngikade kushonela indoda yithi. Uthatha imali yefamily yami. Ayikho into engingakwenzeli yona izolo ngithenge i-shops uthopha ne-shops angithi. Kumanje ngisazospenda ikhadi lami likuphi? Muthomul ushoka fela usuke indoda lwena makubhizi ka libhentshe indoda akunendaba mara lona umuntu wami wena untshentshela umuntu wami wena umngane wami as my friend like really yo nawe bengiyeke into bengingakwenzeli hayi shema hayi ngazulwele lokho yes angiyakulwela lokho wena ngilwela indoda nama yikho into engingakwenzeli yona imali yami iphelele kuwe nawe vele ke ngoba phela vele mangabe unikeza ikhadi okay imakala wena bowahamba thuma ushonela Muthomul wena uweekend uthandela uhamba sense oh weekend sabudutu Muthomul kakhulu okay Muthomul kuba botsa something so ho tlile jwang wena o qetelele wena o ipona o so utlwana le mabenten o tlwaetse utlwana le mabenten or wa qala ka yena ska ha monna wa hloka petse like really umntwana ngiyaqala usekibexakekile uyafunda kwaza njani ukuthi kuze kufike kule part ukuthi mina nizithole senithanda ngoba mina Muthomul kuba isamsebenzi wa kama makahlopha libiko bese yazi utlile jwang yes udadewethu lo uhlala la eshop ne yes naye beke kwenza lo uyakwenza ngoba mina bengitshela ukuthi ibenten yakhe nde uyazibuza ukuthi and ibenten yami velele ibenten yami nangone bezwana ngakhona yes muntu omdala ngabona ukuthi lo thando alithole kulomntwana yes nami uthando ngizolithola kuye bengingacabanga ukuthi ngazivele kahle waqeda wangitshontshela kanje so ngikuba botsa something Muthomul luna libo dad so chongcho itswa ko luna hamba umjwayela awumjwayela awuyazumjwayela kabi I went down.
awuyindaba ngiyakuthi imali yami engakugaba ukuthi uzophila Mama angeke uzumcontrol umntana ngeke uphume la Hayi uthi nakuleyo mali yakho. imali kabani yami mina into kuyazi nifunani lana nifunani yini le nifunayo la I want to ask you something. uthatha imali yami unika ukhona anginikezanga muntu imali Let me ask you something. anginikezanga muntu Can I imali ask you something? My boy, uma ngibisa lawo, kisikane kubisa ka my boy. Wow. Ke kubo botsa something. My brother ke botsa something. Ujolla ngini mama? Ka baka la khathi yakhe Pitek. Mama uyamupethela, amupethela. kakhulu Uyamupethela umuntu omntana. So njengoba lo mntana lo angafuna ukuhamba so useka saba nje imali inkosi yami. Satha bathelete ngwana o. They chatting mama. Is it because of Pofachelete? O mama o omuwetsela nkae? hayi angazi benifuna ngenzeni mina Baby like it's about intake. Emele kam. Kopari chief my brother. It's about intake. Na yes. So to go with something. Obathola boat. Mama o mo ratela eng. Oh ke motho wa. O su mo ratela motho mo lo mo ratela ngene. Wamntshontsha lo yisela. Mina umuntu omdala ngifuna ukumbuza umama yena njengoba ufebezela nje nabo bayithu bajolla yena umthandelana. Ye muthu ye my brother. imali Yeah. ungiphi imali Naye ukuphi imali yena. nayo So yena every month umama ukubhecha ngemalini. 5,000 Umama ukupha 5,000. yeah Wena muthu omulo mufaka every month my guy. Mawuqede ngetha kanje. Hayi na uyangijwayela. Nawe futhi uyangijwayela. Hayi uyangijwayela yazi. Lo uyangijwayela naye. Lo fanele ngimshaye naye. No mama. Na uyangijwayela. Okay. So ke ithi senze so. Abuthi uma ngibisela hawo. samke lethela lesikole lethela lefoni yami Muthu omulo umukela phone wakhe. ifoni imali yami Oh, uthengele phone. Manje wayithatha. Nandaba. Uthatha kwa phone. Hamba nami. Wait, kupali wetsa something. My brother wetsa jwa man ko beba bahulu ke ba ulwanela. And nna ke ba ndo sebetsa ka tsela le nnete. A ke mo ikgetsa batho ba bahulu. So wetsa jwa man o mongwe wetsa jwa. Wetsa jwa because of the emetsi wena mo o show wena so. Wetsa bofebe ene ga moetso wena mafeba le bo mme ba bahulu. So kupa go jetsa wetsa jwa no wetsa bofebe ngana. Mama anyeke ngithi uzumfoster umuntu omdala. I don't wanna lie. I'm here to help you, but it is imbuzi. It is ishina kho yini wena. ima wo Wait! Mutumulu wait! Just sis! Tumela bathibe! Bathu babahulu! Tumela bathibe! Bathu babahulu Yazi wena. sile wena kanti wayiletha so. Okay, ngiyabona ibisa abantu abadala. Ngiyabona ukuthi umntana umncane usile na ona mama. Bathu babahulu labona lona ntho yawujola abana babanyana ayishapu mara sometimes. wena ngekuphume la Usile ngamakhadi. wena ngekuphume la Usile wena ngamakhadi. Wait! Usile ngamakhadi. wena ngekuphume Usile ngamakhadi lo. Mutumulu wait. Ndizole matsa. Wetsa jwang my brother. Tole kutubala. Uthatha bathi ngibani wena ukubala le bafana babahulu. Asabe is baby. the problem is Asabe baby. Yeah, bua le. the problem is Mutumulu wait. okokuqala ne Yes. I'm a graduate kunzima ukuthola umsebenzi Okay. in this fucked up country we are living in and ezubona ukuthi graduate or no graduates kunzima ukuthola umsebenzi Can I ask you something? Ngikubutsa something. Ska how ubi mawuthola umsebenzi because of I'm young and ska kile young so kiyabona you got like a bright future ahead of you. So check batla ngwitsi bakuri. If uka etsa lona ba uthola umsebenzi ngawuthusa lokho nakubatlela umsebenzi and stuff. Muthomulu you can't do that to us. Basakhuluma naye. Bakhuluma naye. Yini into yakho? Basakhuluma naye. Tumela kubathola mama. So ukwenza ngakho mama. Cause ke bona situation oh yeah and all getting situation ka baka la o batla go lwena o be le tšhelete ke batla o gawane le bo mama because of ke feel ba ba holo le wena go wena too much Akayindawo. mutho molo I never I choice yakhe ngifuna ukuthi I future kibe bright ngoba ngicina lilana line yethu wetsa jwang my brother eish mutho molo stop Tumelo no Yo baba. eish mutho molo wa khathatha wait mama why is that skin push so Tumelo mutho molo wait but mama will stop it just sus mutho molo now mali ba stop it Asambe. He's so pleasant to me. Yo, mutho molo mama mama Betty Baufat. Betty Baufat, please. What? Mama, no, mama. Listen to me, mama, get out choose. Mutho molo get out samaya, get out choose. Stop it. Senza njani ke? Ngitheni kuwe ke? akayindawo Mama kufanele menganyana. Asi choice yalona. Hamba nami. Wesa jwa. akayindawo kusala Hamba nami. Wesa jwa. Wahamba nami baby ne. Get out choose. I'm here. Usikhetha. Wahamba nami baby ne. the problem is I need the money Yes. I need the money it's hard
it's hard juggling ispani. Okay, listen. It's hard. And then ngiyabona ukuthi une future bright. Ngicela ukhulume noBlue yaka bomama bakho labo ubadlayo niyenza izinto ezirong ngoba mina iqiniso ngiyithanda. Asenze so. Ngibona mamelani. Wena asenze so. Wena ukwenza imanga. Bilonga kimi. Umsebenzi. Lo bilonga Ngaba njani? Sokubonisa. Ngaba right. Uzobayeka nabantu abadala. Uzoyeka abantu abadala na if street journalist iyakunceda ukuthi wena abantu abadala sisube ube ne-income wena kibatla nje erejoetse phela okaso batho baba holo Manje uzokanti abasibaholo wena ufuna imoto kodwa uyathi ukuthi wenzani? Imali yemoto iphume kubani? uthi uzomthengela nemoto futhi eyami ama 5000 nawe futhi awami ama 5000 kanti wena wayithi ngingonaleli source of income sengani Ufuna imoto. ngicela ungitshele ziyashaya nobani awami wena ke manje 5000 awami mama uyakwenza manje awami ama 5000 Wena Tumel. Ay. Oh, batho ba baholo. Batho ba baholo, stop it. yebo uqhubula intuku wena Batho ba baholo, stop it mama. Go back inside because of ayotho. Wait. Ngicela yazi mfuthi wena phela. Ngicela uhambe ngoba labantu bazolimaza abantu abadala bazolimaza ngingakho. Angithi awufuni ukwenzani? Mina sinala yini enifikile la ngithi. Tumelo, ngikubonisa mama otsontsha imayikayi beletha bona letha. Akhe ngabantu Ngifike ngihlelele peacefully lana. Bheka manje into eniyenzile. Sekayihle into eniyenzayo manje. Amina nyabusi ngithi right. Uzohamba nomntana ngoba ngiyabona ukuthi sasemncane and njengoba sasemncane kanjalo ngithatha iadvantage ngayo. Usasemncane umuntu omdala nomntana. Ngicela ukuchazela. Kubona ichazela Mthomolo. Uyabona uGello. Yes Mthomolo. Akamisatisfy njengoba ngisatisfy. So wena Mthomolo umsatisfy bethe. Uwetha Mthomolo umsatisfy. Kamnandi. Uyetha ngoba ethe wena uthi ukunika kamnandi. Hayi lo. Ukunika kamnandi kanjani? Ula indoda lebenginayo. Ukunika kamnandi wenzani? Empedeni. Wenzani empedeni? Hayi uyangiphendula ukwenzisa into engiqala nokuyibona. So Mthomolo ongani umunyane owawuphendula empedeni. Uthi lo mntana lo uya ku rice empedeni. Yes mntana. Yes. Mina ubheke yena bheka isithuthi esingakanani lesi. Oh so yena kamuphi kamnandi umuntu omdala empedeni. That's what you saying to me. Awukwazi nokunyakaza lo. wena Oh umuntu omdala. Awukwazi nokunyakaza. ngikubuza yena Okay, my brother, ubaba mama wena nebhuti engaka wena ungenzani yinjonga yenza Wait, wenza njani? nebhuti ezigaka So Mthomolo. yinjonga yenza ngaleyo Awuyindawo wena. La So wena mama wawuselipadi we athi ungayitholi mabethe ushapa. Mama wanguvuvaya the way athi. lakhala sami isikhathu. That's what wena mama. Usabathi street journalist. Lakhala sami isikhathu. Usabathi street journalist. uyabona nje okwamanje sakuyeka nje uyazi yena Uyazi. Okay, wena xa uthula unofebezela uli one. We here to help you as young as you are. You confused and I get some uli kwalisa. Ke mo ke tlo thusa but still you quiet. But baba uli balwanela wena. Ba wa ba vuvaya ba ska divorce. Khenza jwang. Mama. Tume. Yo mama lam push. Mami, just but baba uli stop it. Yabo into eniyenzile manje. Bongeke yonke lento bongeke yenzeke. Bongeke yenzeke yonke. Benizofunani la ngamakhamera? Ngithume nonke lifunani. Umuntu omdala khumbulani ukuthi Bongeke yenzeke yonke. Mina ngifunani. Okokuqala nje ngoba ngimilanga ngithola bheka manje ngitholisa amakhamera la yini. Iselidlula kawufela. Nizoqalisa amakhamera la. Ngoba wena uLuis udlula lima. Udlula li boyfriend yakho. yes Mara uhlala naye all the time la. Uhlala naye nini? Ebusuku. hayi kuthi Uhlala naye So nini? la bengifuna ukunderstand ngase confuse ngoba nibe kakhulu la kuka mama ngithi. Okay, yazi umuntu omdala ngoba sesilwile. Kuthi usala no mama wakho omdala or no mama wakho omdala lo. Khetha uzama lo fin because of trying to choose. Trying to choose. Khuluma. Who waphela? Yeah, Wait. Oh, Ima. Wait. Uyaphi? Tumelo, kuba samele Mthomolo. It's fine. Yes. It's fine. Ngiyamshiya phela. Mara wena qala bofebe and then ngeke ngiyawuthusa ke street journal. Ke re wena ere uyabuya ke fine uthole bofebe. uyabona nje ntambama uyabuya Ngitholela ngithi. Mama, khona into engikhothi uyinibuza wena ngoba nithi ngiyabona. How old are you umuntu omdala kunomntana omncane? July ngeza 55. Mama una 55
years kule ngani le. How old are you? Khuluma. 26 ha. Uright wena ngale nto lena empilweni yakho le decision uyenza. Yes, i-street journal sikuncede. Ithi ukupha umsebenzi uyeke labo magogo. Usile. Mama, bathong. Mama wena how old are you? 53. Mama batho ba baulu ngwana. Phela lamulimatha batho ba baulu ngwana. Lamulimatha. Ubelani pheka. Umuntu omdala lana lo sasemncane niyamlimaza. Niyamlimaza and no. No. Balalela ngwana 26 batho ba baulu ngithole yetha. Whoa. Tumela bathi. Yo. Bathi. Usadabula leskipa imali yami lena. Usadabula iskipa imali yami lena. Okay, imali yakho se understand. Una 26. Lady Blue, who willing, who out to some. You don't want that. King matata. Go by little but let's a little childish no lang hatat. You go by little chili it's up because my two camera Pega. Mama, yes, Mama. Shwa. Seko fela shayikela manumnyana. Nayindawo yokubambezela. Motomo so mwana wa ushayi kubambezela kwali bonumza hawo motomo. Nayindawo yokubambezela. Jehova, Chusan. Hi, Jehova my sis. So usala didn't do no bambezela ngoto. Usala didn't bonto bambezela ngoto. Oh, wait again. Hana tama ngwana usala didn't bonto bambezela ngoto. Sala kuibu. Sala di bunungu. Kufana kya no choose how about. That's my Motomo ko para sama because of kiri kya uchusa. Usala ko di bunungu. Luza. Motomo kuluze. Pega. Kuluze. Yakumntwana gijimisa into enje. Manje lapho gijimise ngokuthala. Wena Tumani. Motomo ulimanzi stop it. Stop it guys. Jayela kanti. Luzile. Pega. Kopaka sama Kani chipa Yes. Kani chipa. Pega. Jayela kabuwe. Pega. What is this? Chale motomo ngibunutse kaufela. Kitsana sese ngopata bana ba 26. Yebo. Wena jalo ngobona usala le dibono over offer ko fanya yona yore e tshole something re go thusa ha ba tlo le ditla ba tsong Uzonceda mina. Uzophunda qela. It's fine, Motomo. Na imali inakho uzophunda It's fine. isikole. Yophunda so qela. ke kopa o botsa then wena qualification now ke ska o badile I want to understand o graduated and whether Chartered accounting. okay so then eska go jotsa ke na le mosebetsi ko ntweo nkwalele Lady Blue out to sell street journal go kopa o thusa tlo le batho ba holo please hobane ha o tlo dula dibonong forever you still young future high mo dibonong mara future yawo e mo pile mo ya Kodwa la ngikhona ngemali mina ngithola imali. umama makangashona one day because of lento life Uphilo ngosaphi? Ngifuna imali. hayi tseso wabona mathata nahani motho bolo ko ba retsa maeng ke ba batala ba sunana nna ke gatse go shebela beauty and the beast a retsa maeng it's fine no motho bolo re tla di siya ke content no it's fine ko ba retsa maeng motho bolo mina le ndaba lenu le ayikho into kanjani umuntu amntana ngicheleke lo mntana ayikho into yakhe nithe mina ngiyamnceda guys labona ke re ke tsweng le mama ona ntho e etsalang ke yone my brother o setse mo dibonong but ha ona ntho ka etsang ke le Lady Blue ke try ile gona re street journal re mo thusa ke yo ha ba ke motho molo but ha ona bothata Wa tseba okay so mama kopa botsane I gave hype. kopa mama kopa advice ka something ke a ke tsebile ba ka laola utlwana le bana ba banyane ke mara ne ke kopa ska youngster e ke leng yona ska o sna motho mohlomong le batho ba shebileng o teng o ipatlelang mama wena guys o makhumalwane guys aku se ke tshoma go bitse akhona makhumalo akere yes se ke tshwa ke bitse o akhona khumalo motho molo so ska o akhona khumalo that's why go bitsa ka makhumalo is fine so guys ska me makhumalo ska le mo bona le mona ntse ke batla mo lejetsa yona go ba king batho ba ba lokopa le avoid go utlana le bana ba banyane and again if le wena motho molo ntate o mo hae o feel go batla mosadi o tlo o thabisa go tlo bang shapo makhumalo ke yo o teng Angithi uyazi ukuthi ena Yes. imvelo yes Basheshe bashiya bo baba. Yeah. Mina nje wami Mara, ngala wa. okay, yeah. So ngayizibambela. That's why ngithi lapha go TikTok lana bo YouTube laba babhekile bonke if bayazi ukuthi nabo bazifunela umuntu wesimame ukhona available bazas inbox lapha akunankinga ke umuntu omdala ngicela sihambe ke Ngoba nje I gave up le. ayikho umuntu le tumelo hakatsa my is fine ayiyo ntho so askizi ntho umuntu hey guys labona ntho se etsala ngibona ko what's baking le mo bone makhumalo wa chitelwa ka le benten la hae skane re fitla so
ska re fitla so ntho e tselang ko rabutelo o re mme o le o setsing lena o mo fa chelete o metsa eng so guys ntho ke batlang go le jesa yona today ko ba se ba kengane batho ba ba o le kopa le avoideng o utlwana le bana ba banyane wena ska o le mme ska o le ntata ha o utlwana le ngwana e ka bang setlolo sao o go hwetsa leng bophelong ha tshwantse lona bo mme le protect bana le banke ska bana le ba rutisi le qetela se le utlwana le bona mathata why tshwatiletse jalo avoida go utlwana le bana ba banyane batho ba ba loka kopa le lona bana ba banyane a ke le tloleng di sugar mama because of one day sugar mama ya hlokafala o sala o sna di chelete o sala o sna future ke a le rata kaofela guys and I'll see you in the next episode yes baby